Malo jesam nervozna, ali mislim da sam u dobrim rukama. Čitala sam da je ovo jedna od najsigurnijih operacija i mislim da se neće ništa loše dogoditi. Pa na ovo sam se odlučila prvenstveno iz financijskih razloga, jer kad sve zbrojim, inače nosim meke leće u kombinaciji s naočalama. Svakih nekoliko mjeseci sam davala po 300-400 kuna, plus okviri za naočale, plus sunčane naočale s dioptrijom, pregledi i kad se to sve zbroji zapravo ovo je puno financijski isplativije, dugoročno i još kad sam vidjela ove božićne popuste, to je bilo to definitivno. Kod dioptrije me smetala i suhoća oka jer zbog leća su mi bile jako suhe oči i nakon toga su suzile i to je isto nešto što jako smeta, pogotovo u poslu i svakodnevnom životu. Za Optical Express sam se odlučila nakon istraživanja po internetu, čitanja po forumima, čitanja iskustva drugih ljudi i oni su se pokazali kao najbolji izbor. Nakon toga sam dogovorila pregled i na pregledu su mi doktori odgovorili na sva pitanja koja sam imala, sve su mi lijepo objasnili i tad sam već znala da ću se odlučiti za njih. A još kad sam vidjela da imaju odlične božićne popuste, tada sam konačno odlučila. Ova operacija je bila božićni poklon od moje mame, iskoristili smo božićne popuste i ovim putem zahvaljujem mami.